الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Waba'd, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakasising kami hatiranan, sibuk da yan kamu amin imaalop si mga radio niyo, damikian da si mga sila yan ha social media, na tukbal na mong in kasila sa maun kanyong katantan, yari na isab kita niyo karihilan waktu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hari hindi inadjem biya kakaus-kausan ipa sampay dahin ha Allah ta'ala damikyan dahin ha sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuna in Rasul taak sin Allah ta'ala pilihan kamanghuran singkatan sarta napun naroon kaniya nalangkom ingkatan panghindo dahin ha tikmil masa in Allah subhanahu wa ta'ala nagpi sindaak maripababaw singgumi patumpukan si manusia supaya sadya ando kaylo amoy in maagad in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila dahin ha panagdaan sampay pakahinapusan in rida sin Allah ta'ala doon siya mutang hauno-uno na amoy in piyang daakan niya ini paganggaw taan sin ipon niya iban sin uno-uno na karukalan niya amin tangkisan sin ipon niya. Amo adto in labi mahal ga akahuhi sing kita niyo ang kannain Rasul sallallahu alaihi wasallam at tawag siya pilihan sarta nakabidda in dayaw pangadatan niya amuin biyayta sampil limpal halom sing Quran mahamulya laong sintuhan na to Rabbul Alamin amuy in biyaytaan siya amuy in long ta ay harap kaniya in kabtangan wa innaka la'ala khuluqin azim. Laong sin, Allah Ta'ala yan naroon kay mo ya Muhammadin sa rayaw-rayaw pangadatan. Adapun ininikatan tiap-tiap tisulakan deng ha kita ni manusia dirihilan kita ni sin Allah Ta'ala pakanya parbahagian sin pangadatan iban biaba itaan kita sin labi marayaw iban sila bibangi supaya maingat kita timimbang hauno kita sumud doon haamuin ini sarayaw-rayaw hika dawhat na to sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kana inyan biyayta kato tanyo sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa inna Allaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti al-imana illa man ahab fa in kunta minal mu'minin fahmadillahi hamdan kathiran 'aziman mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ard. Ini biyayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bunal to din Allah ta'ala biyahagi niya na hakatan manusia in pangadatan
hati niya biyaray ta nakato katan bang biya dinin adat marayaw ibansin adat mangi kita ni magpi mamakay kaniya bang haunuin pion na to na biyayta sin Allahu Ta'ala bunal tuod dihil na sin Allahu Ta'ala in tibusan sin dunya ini hamang nga sila amin maog hadunya sarta si mga sila wayron og nila hadunya buat malingkan in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala hirihil sin Tuhan Rabbul Alamin hay siyo sadyain mabaya naroon hay ni kita ni magpi doon hayan ang pag-iman doon hay ni madawhat na to in rida sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sababian lang niya na bangkaw nakasud patumpukan si mga bariman subay kaw tutog in pamudji mo pa Allah subhanahu wa ta'ala sa taod-taod. Ibansin ini panghalga, panglaggo pa Allah subhanahu wa ta'ala amin ng darahi mampunyahi barakat daing kaniya. Amin barakat na liputos lang tain gumi ini ibansin ini langit niya. Doon na yan. Nasabiad to, subay hadya kita niyo, ini mag inu-inu habaran na to, kumawa sinlasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niyan katan, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis, riwayat din kan Abu Hurairah, yan ha Sahihul Bukhari, Ida ahabballahu abdan, nada Jibrilah, inna Allah yuhibbu fulanan, fa'ahibbahu. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila aun doon dahil mga ipon niya kialasahan niya, hati niya maksud doon haon amin simukat simpang iman pa Allah subhanahu wa ta'ala na ampan niya piagang gautanin siukat niya pa Allah ta'ala pag iman doon hayan lumasa kaniya in Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang siya lumasa na paipon niya laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hibay tayan sin Jibril alaihi salatu wassalam pamanga ini malaikat niya. Malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena muna imbaitaan sin Allah ta'ala sin lima sa siya ipon niya. Jibril alaihi salatu wassalam sarta dia aksesin Allah ta'ala laong niya in ipon ko yan kaya lasahan ko na suway mura isab siya lasahon. Na doon hayan payuhibbuhu Jibril. Doon han lasahon na siya si Jibril alayhi salatu wassalam. Sarta tumawag na Jibril alayhi salatu wassalam pataasin langit. Ha mga kamalaikatan payunadi Jibrilun fi ahlis sama. Inna Allaha yuhibbu fulanan. Nganan na si Jibril bang hisiyo in kialasahan sin Allah ta'ala. Paahibbuhu na diaak kamu sin Allah ta'ala biasin pangdaakan kako hipapalasa inipun niya amin liasa niya payuhibbuhu ahlus sama doon hayan lasahun na siya si mga kamalaikatan hatasin langit thumma yudha'u lahul kabul fi ahlil ard sarta hibutang na sin Allahu ta'ala in pagkasilasayan doon haamin matayma si mga sila naghula hababaw sin gumi hangkan na in kita at labi-labi na bariman pa Allahu ta'ala lando makasiha Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab inyan suway natutuod way rapat suway kasihon karena siya inahinang sabab dunhan si mampay inaakama sin Allah ta'ala maripalawm simbigi jantong na to. Na in mu'min pag iyanun doon hayan ini nagdarasin kabtangan amin labi mahal ka ding habulawan karena in bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala bukod impini niya kabuhianan halawman sin dunya ini.
biyasin paglawag alta, biyasin magdul sin nafsu, buat malainkan in mga bariman, in lialawag nila, dahin hapanagnaan, sampai pakahinapusan nila, rida sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Doon na yan. Faida radiyallahu anil abd, doon hay nikakilahan mo, apabila limasa in Allahu ta'ala, labiluba na to, nagrida na in Allahu ta'ala, ipon niya, na butangan sin Allahu ta'ala, imbigi jantong niya sin sahaya, amin sahaya sawasa, doon hayaon, wayroon, laong ta, ini katigid luman niya, masawa imbigi jantong niya harap pa Allah subhanahu wa ta'ala, labi luba nain kaikhlas imbigi jantong niya, amin wayroon kuto-kuto, doon haon, sarta laong niya doon hayan, dihilan sin Allahu ta'ala barakat impangumulan niya, sarta damikian dihilan sin Allahu ta'ala in mga ini tumayma kaniya halaw man sing gumi ini. Naamoy adtuin subay urulon sing kita niyo hambuk pambuk. Hasarabyan na manghindua kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'al hammana ridak. Ya Allah, in hunahuna namo, amin iya angan-angan namo rida daing kay murihilan na kamo. Wala takilna ila ampusina tarfata'in. Iban ya Allah ay mutod panghanglaan in ginhawabaran namo pabaran namo. Ay mutod panghanglaan in baran namo pabaran namo. Ikaw na ya Allah in magbaya sin unuing kabayaan mo kamo. Ya Allah magrida kami hauno-uno na in kabayaan mo hinangon mo kamo. Inyan, amoy adto in subay daran na to titilosa, karena in katantan, tiaratong sinallahu ta'ala marikato taniyo, in ini amanat sin Tuhan Rabbul Alamin, kato niyo, harap pabaran sin kita niyo, amanat sin Allahu ta'ala, marikato taniyo, pabaran na to, karena aun hak simbaran na to, paginhawabaran na to. Amin subay na to hinut itunay in parsukuan sin tiap-tiap tisulakan sin udyot pamaranan sin kita niyo mga katawtay manghuran. Karena biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha duyi'atil amanatu pantadiris sa'ah. Na laong niya, apabila liupas niyo in amanat sin Allahu ta'ala kaniyo, na way narugaing magtakad dakuman kamusin malunin gumi, karena inyan katantan ini hisandig sin Allahu subhanahu wa ta'ala in uno-uno pakaradyaan pa manusia in ginhawabaran niya, paginhawabaran niya bang miuklasim pag-iman daing kaniya mga katawtay manghuran haagama Islam. Nasabab yan, ando kaylo, subay na to, pahugoton in panindog na to, subay na to, inidaran, in pagpatisuok na to, pa Allah subhanahu wa ta'ala ring hawak to pawakto, sibo daing kaawnan doon hapiyardo niya kato taniyo, iwan si mga nawafil, iwan si mga kasunat-sunatan, doon kita niyo sumuok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan, subay kita niyo magpugkuyag, karena in Allah subhanahu wa ta'ala, biyaitaan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na di makasud inambuk ipon palawon sin surga pasalan sin amal. Misambya din taon sin amal. Buat malaingkan inhi kasud palawon sin surga rida sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga katawtay manghuran hakam Islam. Imana niya subay kimukugdan
doon hapiang daakan sinallahu ta'ala, timatangkis doon hapiang langan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab yan, subay ini yari tiyataw na to, habigi jantong na to, tiap-tiap mabulatim mata na to, sin mahina at yaon, na subay aun kaluman na to. Aun kaluman si manusia paginhawabaran niya. Aun kaluman si manusia papagkahin niya manusia. Aun kaluman si manusia paamin nagpapanjari kaniya. Karena bang bukon pasalansin nagpapanjari kaniya. Di siya mahinang manusia. Di siya doon hayan makananamsin amuin lanab sin ini hinang amal amuin karidaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuyad ito mga kataw-tay manghuran ha agama Islam. Ini kasipog kaluman amunain mahal ka dahil hakatan amuin kaluman kasipog pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin subay hadya na to hikatunay in hak niyari ka to. In hak niyari ka to amun yung pagtag-ipon harap kaniya. In pagtag-ipon harap kaniya siya in nagpi singkatan hinang. Siya in nagpi singkatan waktu. Siya in nagpi singkatan lugal. Siya in nagpi singkatan kabtangan hikabtang na to harap kaniya. Di kita niyo makakanap ang sulag uno-uno. Amurain hikanap na to, jagahan na to, imbigi jantong na to, mag-ikhlas harap kaniya, himinang sinpiang hindo niya kato, hipapahinang kato, amot tim batukon na to, karena bukon siya mahunit batukon, karena nagpara siya daak, maripalawman na to, indaak niya, yan na si maplag ingkatan piyang daakan niya halaw man sing gumiini. Amo na yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan to, impanagnaan subay, aon kaluman sing kita kasipog pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian ini karuwa kaluman kasipog, sin manusia, harap pa manusia pagkahinia, doon hayan, ini subay hadya, laung sing kita puas ding haamin murul kita madto simpyang daakan sinallahu ta'ala iban mamupu isin katan tiang langan sinallahu subhanahu wa ta'ala supaya kita maka ini anyaya pa Allah subhanahu wa ta'ala na sumuno harap na papagkahita manusia amuin tinggalanta indimihil kasatuan papagkahita manusia. Karena inyan anya yarakula. Iwan tinggalan ta impag alukakat iwan sila singkab tangan mangi amin bukun marayaw runguhon sinambok pahambok amin laung tabang hibing kato ingkab tangan gimo day ngasimudta kabtangan mangi di kita makatayma. Sabihan tubang kita rin makatayma ayaw tahitilo parukaing daing kato. Bihan mga kataw tay manghuran. Na inhi kato niya amo na kasipog sing kita paginhawabaranta na subay hadya kita maayad doon hayan subay kita sunod palawm sing kuta sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hawakto pa wakto amo sa palawm kuta doon kita manuntum hakatan piyang daakan sin Allah ta'ala iban piyang langan niya hasupaya makaingat kita timilusa sinuno indayng haamin kawaun tapabaranta hasupaya kita rin makaanyaya paginhawabaranta. Amo yan tuin sa lingkat-lingkat bato kon sin tiap-tiap hambuk deng kato taniyo mga kataw tay manghuran haagama Islam na ini katantan sibo da matug magbati kita subay hadya in kiya kannalta in Allahu subhanahu wa ta'ala karena insiya, nagbayta siya kato, doon hayan, daong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ida awa ila firashihi nama ala shiqqihi al-ayman,
hisiw ini. Pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya in nagpakita sinhinang narayaw. Amoy in wayroon kawaon halon simbigi jantong niya buat malaingkan niya untutog in Allahu Ta'ala habigi jantong niya. Sampai maabot siya matuog, di niya pirungunin mata niya sehingga makapamung siya si mga kabtangan ini. Unay nakini si Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, ya Tuhanku, hipagmalila ko kay mo ing ginhawabaran ko. Wawajjahtu wajhi ilaik. Iban paalupon ko in pamayhuan mong harap maun kay mo ya Allah, way alupon ko ra kay ing ikaw ra. Wapawabtu amri ilaik. Iban lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikaw na im magbabaya singkatan pakaradyaan ko ya Allah, baya mo na ikaw na in mag-atas pikil kako. Wa alja'tu dhahri ilaik. Damikian hisandig ko intay kud ko harap kay mo ya Allah, ikaw im magbaya sing kabayaan mo. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Kaya sinuog ko sing karayawan din kay mo. Iban sinbuwa ko sing katan kangian din kay mo ya Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Na wayroon maghahajat magmamaksud ini hisiyo-siyo harap maun kay mo. Iban wayroon makadawhat sing karayawan bot malaingkan dain da kay mo katantan ya Allah, ya Tuhan namo. Amuhan ini panghinduro asin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta dia kita nyo katan pasingurun ni papahinang kato in mga yadto katan hasababyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam nahinang siya pilihan iwan sarayaw-rayaw pangadatan iya subo in Aisha radhiyallahu ta'ala anha bang unuin pangadatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in agisin Aisha khuluquhu al-Quran in pangadatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na in katibusan kisin Quran mahamulya yaon ha Rasul sallallahu alaihi wasallam pia pakay niya in marayaw iban sin mangi doon amuin piyakay ingkatan piyag marayaw pagin hawabaran tiang kisan ingkatan piyag mangi daing hagin hawabaran bihan yan mga katawtay manghura na kama Islam na in mahuli niya dito na hadya patubtubon sing kita in waktu hawaktu ini insyaallah manghubaid na ako kanyo katan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.